khesele ncindani khesele mingiselo mngana lona FM makomandlela lokhu lumbe ndlebe kanhle kanlo nangona ku Africa wa vulavula mina ni khala ngaphet mathebula ka taka wena twini ri a studio 1 hile Masingita Mall a Giyani hila nga kona hindlela yo leyo kasike ingisele nangona ko Africa wa vulavula wumelerisiwa ncindani Eric Mabasa nterini wa rismat wa Jima xithangoma xingirtana jama konele kuna van'wana va pressa ku swin'wana swi ni kavanyetaka cindani tlangani swin'wana Afrika wa vulavula mi va mi kha mi kongomise ngopfu ka yini sweswiwani ANC ya ku tivisa ku yi thole mavatsundzuka dokodela no vuhle nkavanhu lava va a va ri ka higher education sweswi va va thole tanihi chief hi deputy chief whip swi vula ku un'wana wa vumbirhi wa ku fambisa ANC loko va ri aka a parliament swi vula yini sweswo manani loyi Dr. Nkavani loyi hayi a na nkarhi wo vulavula ngopfu yena kambe swo tikombela ku ri hi le maxangwini ngopfu loko hi rhangarela hi vanhu vo tala Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hele ka mngana lona FM makomba ndlela a hi koti mingisero mina ya swa ha ri ku va tikeleni swilo leswi kambe i mhaka leyi va nge le ku tirhaneni na yona mingisero mngana lona FM ntirheni nongona ku Afrika wa vulavula hi ko hi sungulile hi ndlela leyi famba swin'we ku fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu hi ku tisala nongona ko Afrika wa vulavula ka mngana lona FM makomba ndlela se namuntlha loko ni kha ni tala ni ya vona ku i mhaka ya kahle leyi ni nga yi tirhisa ya leswaku ni nga vi phorisa ma va mhaka kona hi ku loko ni yingisele Major General Xivuri va ri bona va va vitaniwa na hambi va ri a levini va ya tirha leswi swi vulaka ku a ku na leave na hambi leave ya kona va ya ku tirheni mi kuma ku va ya ku tirheni ku ri ku i nkama lowu va va ku va kha va vabya ena swi koteki ku loko munhu a kha a vabya a tlhela vitaniwa a ya ku tirheni hi ndlela yaleyo se hi ta twa ku n'we miangula mukweni ka mhaka yaleyo ku ya emahlweni kasi ke vaaki ve le Soweto na vo va ha kombisa ku vilela va ku hey ve va lava flat rate mi ta tsundzuka hi lembe ra 2020 a va ku va lava ntlhanu wa makume hi muti hi n'hweti sweswiwani va cincini ve ri hayi hambi va 30 yo va 150 wa tirhani va nga kota ku va yi hakela tanihi flat rate kahle vanhu va le Soweto vo twa nga ri hi vo va mani hi le ku kayakayela hi le ku hakeleni ka gezi hi leswo loko loko wo xava ra 5 kona a wu nga vuyi na nchumu hi le ku kayakayeni un'wana ni rhumela hungu la na yena a ku ela Giyani ku hamati se ku na masiku ya mune ene loko a no swi tiva ku ri khale ku ela Giyani na masiku ya mune ku ri hamati a ni ta va loko ni kha ni vulavula na van'wana va mupani ni nga vulavula na vona mixo lowu ni va byerini se swi to ndzi nga ri no lava ku va juma kambe mhaka hi yaleyo ve ri va hamati loko ku ntiyiso ku na vanhu va nga hamati la Giyani kahle Giyani yi one yini va ka yini kumbe yi onhele mupani kumbe yi onhele ANC kahle Giyani yi onhele mani loko ve himpela ku hamati a ku se tshama ku hela vhiki va ku vanhu va le ku kumeni mati swi le ku fambeni kahle Giyani va ta ma kuma masiku manharhu masiku mamune ku ze ni hlawula vandla leri i mhaka ku hi roho ri fambisaku mupani hi roho ri fambisaku Greater Giyani a ni tivi ku va ku ndleke yini loko ku ve himpela munhu i ta ku hamati a Giyani a ku se tshama ku munhu a pfulela pipe mati vhiki ri hela siku rin'wana na rin'wana ku va ku huma mati madamu ya tele a hi ali wo masipala wa Xisiwana loko ku fananisiwa na timasipala letin'wana a mupani kumbe wu fela sweswo hey Aresi tatwa n'we ku ngomeri yini 0860002543 vukona bya masocha
naswo swi le ku tiseni xiphiqo eka van'wani vaaki ve le ku vileleni ve ri hayi ku ta kandziyeriwa timfanelo ku ve khale vanhu van'wana va kha va rilela ku masocha a mati ma ta kota ku lwisana na vugevenga se a ni tivi ku sweswo swi nga va swi kha swi vula yini hi ta va hi kha hi bula na muhleri hi bula na yena hi twa n'wangulu wa yena hi hafu ku pele awara ya 12 nhlekani lowa xikwembu kambe sweswi ni lava ku twa wena 0860 0025543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 loko nga ni twi kahle ni khomele mingisero wa mina ko va ku lava va nge le ku tirhana naswona va ha ri ka swona va ndlaku ku ni nga ha koti ku ni loko ni vulavula swi kha swi vuya ka mehe kambe swi tikomba sweswiwani va swi tshamisekile hikuva na ha swi twi hi ndlela yaleyo sa hi ku twi mingisero wa mina 0860 0025543 a hi twi ku angula ku yini nongonoko i afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni mingisero wo sungula hi loyi nhlekani aye but minjhani botpat epfokele minjhani n'we eko minchawalla wa ka Ntintana ahe ni na xirilo lamoni swi vulavula hi ku hatlisa inana a swi la ku leha mara ni ta ringeta ku komisa kusuka laniwa ka le kusuka le ka thomo ni ri laha hi mukontiraka luwa kusuka ka khakhala ku ya fika le ka hlomela leyi kontrakitara loyi i endle leswiya swa va ri i borrow pit and then swi endliwe swinene la kusuhi na la switandini laniwani se va durini loko va dula va fayetela mafasitere va hi lunghiserini and then loko hi fika ka mhaka ya ku ni ya ripota na jojo leyi nga dawuka a ni swi tivi ku yi dawuke xinjhani va tini va ta na yeya luyani ze ni landza na yena ya luwa mukontrakitara straight Rodrick a ta la a ni byelaka hayi ku tata wun'wana wa expect va ta na yena va fika va yima le handle le ku nghena yena hi vulavula loko heta ku vulavula lava ni byelaka hayi na ye mani hi ta ku lunghisela swilo swa wena hi ta ku hakela mara mina hi ku ni generous a ni lava ku hi ya hafu swi nga lehalehi swi yala ni ku swi leha njhani na hi ku na n'wina swi vonini matihlo hi leswiwani se no vona onge a no xayaxayiwa matiyo so a ni koti ku twisisa ku va tirha njhani swilo swa vona madlazi va hi lunghisile va hi vekelerini lama nga fayeka so ni vuye ni ze ni tana kwala ka n'wina vuya mi ni tlherisa muka yingisela radio i endla leswi swi lavekaka wa swi tiva ku laveka yini wena for yini a wu tilani ku ende ni teko kwala mi nga khosisi ma swi vona se ni vuya ni swi twisisa hi mpela ni ku a swi nge ni hluphi na mi yingisela siku na siku se ni vuye ni tlhelela kwale ka yena le a fika a ni byela leswo swa ku mesa luya a nga tangene ni n'wi vitanini ni ku hayi ka ta hi swona i mhaka ya ku va pfarini laniwa va humesele switirho swa vona lavaya ko va na mavarivari va ri a nga hakeli se a ni lava swi nghena ngopfu sweswo na vatirhi va goveli ku rileni va ri va hakeriwi na sweswo swa ni swi ngheni ngopfu se ni mara no swi vulavula hi mhaka ya ku se ni nghenini kwala ka Munghana Lonene khale mi kha mi vulavula kambe mi lava yini mina ni lava ku ta pfuniwa hi ku inani ya yena closure ya yena hi yini aka timhaka ta ku ni byela hi ku ni nyika jojo hi mhaka ku i tirha ku ni byela ku hayi hi ta tisa jojo mindzuku cincini a swa ha ri swona sweswo hi ta ku vitanela mani ni khome mavito ya vanhu lava a nga ni vitanela vo hinkwawo la kusukela ka wo sungula ma swona ni mi ta twa ku va ri va angula va ku yini ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo a hi twaneni van'wani ka 0860 0025543 swa hlupha loko kambe minkarhi yo tala leswo tani ku tala ku va ku ri na ti-steering committee leti ti tirhanaka na ku hlanganisa vaaki na ti-CLO mi le kwihi loko vanhu va ka va onhekeriwa va kayakaya va ri voxe phela loko va ze va ku mi CLO va vula sweswo mi hlanganisa vaaki na mucontractor a vo wa CLO mi ti jikajikela swi helela kwalano kambe a hi amukele n'wana mingisirelo nhlekani Botpet mbulana Chauke Vusi.
Boatpet. Ai, hileswaku loko se ku nghena wena na swi tiva ku i swiphiqo ntsena kambe hambi swi ri tani a hi mi tweni ni vusi ni hlekani Boatpet, mhaka ya mati ne i problem. But solution ya mati yi kona. Ko va ku kokwani vo ka va nga lavi ku utilize. Why am I saying this? And I'm saying this isvula ni tiyisile with confidence. In 2014, 2015, Brapet, I need Trakaka to me. I need head the maintenance, the pipeline takia. And make a show go the pipe tagian along, especially the pipe related to Tisakumati Alukshin, because number one, I could want priority according to the municipality because one another Galaku Mati, number two, because about not the flashing toilet. And another team to be report. I hate it 24 hours right on again. The problem being a corner is one, Oku, Opani, I never know, Lava Bangati, Missel, or what I'm at the pipe. And so one would tell Lavanga Wuma, Lavanga Tranabona, Lavanga patient in one and I'm serving. I replace one. And the Logoma replace is killed, and the Logoma replace Ivanu, Anya, Ivan, Lavantana, Lavangalutin, but the dog don't kill relation when Lavatapna show. yeah Lorona pipeline again, about 18 could hit a queen like Famba pipe, man, Famba pipe, size man, he looks struck with. But in the issue, it must see go Kuramat. Before Madima Yima, go Mamad Mutaka, but pet. Mana statement wako matila maya mo chicha kala mara manueka mimi zenu butiza ku matimala monweka inga manwa wena na inge manweka ku baba la nge manueka bo shaba kunene mati abelo kumanweni mati magia logo ya ki ingetelela ya ndene botpet mati magia na mapasange sezwe nisibula ntizo logo kuba mopane inga imakwala ibulabula singendlela banga vuyi the green drop blue drop I look pase nya mopane. And I ain't a passy go. Mati Damran Sami, Renandop. The Rastic Refin, Nandoni. A Bassi Matlama, Amatiku, Amatiamu. Lorosa all over Loma mix so Matlama Makota purify you. Sessi, Sessi Napumela go, Pangavarna challenge Yalia Kukuma Patis, go Mama come up in Luxa Magatim Pulana in 9. In the next 6-8 months, I that is a good because the secretary of flow is just one. She has a concrete, she has a local gain and the castle. We are good both pets as well. You will have the capacity of Mopani, Kubaikotakulungis at the pipe, let it put in time. It's on a send out a constant flow, Yaman. Kubamopani, Sobulaku says one, Evus, sure. Mingasingena kale mimi amlata ku space mingasifika kwala me vola ku namutlha sweswi ni vulavula ku mingiserelo le san byela so ku hamati e vola ntiyiso naswo loko ku intiyiso ku na pipe yi nga buluka ni tiva ku na pipe yi nga buluka la patroya la parliament na golf course la ku nga na nsinyalwa wa ximumu ekali bulukile pipeline loko ni nga hembi i 350 or 450 size ya yona ko va ku i khale ntirhi sona pipe letiya mara botpet na nkarhi walowo a ni ri ka khacho mopani na masipala a ku ri vona va vekela mina pressure ku phayiphi yi fanele yi lunghisiwa hi nkarhi wo tanihi kwihi a hi kota ku tirha byi ku va vusiku a hi nga yimeli ku phayiphi yi tirhisiwa rini sweswi mi vulavulaka na n'wina botpet ni nga famba ni mi komba ti-point ta tiphayiphi leti ti nga existing leti nge le ku pfuteni namuntlha sweswi a ti le ku lunghisiweni na le ku ta attendeni and loko phayiphi nga attendiwi yi kha yi pfuta swi vula ku yi le ku cheleteleni ka hambi mati ma ta ma basele hi le a plantini ma loko ma hindza hi laya ku pfutaku swi vula ku ma nghenisa switsongwatsongwani andzeni ka mati ma hindza ma ri ma na switsongwatsongwani so capacity ya mopani i ku va yi kota ku thola vanhu lava nga tiyimisela ku lunghisa tiphayiphi ta giyani because ku lunghisa tiphayiphi yona yi endla ku va na a constant flow ya mati loko na ha ri kona botpet ka mixiyani ni swa ku mati loko wu va vulavula ntiyiso swi nga endleka mati ma helele ku vona mati ma kha ma nghena ka reservoir hi 2015 ma lunghise hi mina ma kha ma boxe phayiphi ya nsimbi kha yi chela mati le ka reservoir a hi phushe ku fika kwalano
so Mopani a yi tholi vanhu lava va nga tiyimisela ku tirha Botpred ku vulavula hi mhaka ku yimisela ku tirha ku na siku leri ku nga tshama ku buluka pipe ya 250 amahlweni ka Giyani High va ni fonela va ku a hi na ti-spares mara a va jerile guji se ni va vutisa ku mi cela njhani mi ri ha ti-spares loko ni fika a va tseleka marhambu loko ni va vutisa ku se mi cela goji mi vitana mina ku ni ta lunghisa ngo mi tshika mi ya tshama tlhelo mi tseleka marhambu na nhlamulo va nga nyika yona hi cawa ku tipipe ti-problem ta mati hi ti kume kwala hi ta famba hi ti siya kwala ku fana na hina so sweswo swi tikomba xikan'wekan'we ku vanhu valavo a va na interest ya ku vanhu va nwa mati kumbe a vanhu na loko Botpred swa tika sweswiwani ka vanhu lava nge le lokixini hi ri na n'wana loyi a nga na 15 years 15 years a nga swi tivi ku ku na nhova mina a ndzi ka endli ku njhani namuntlha lava nga ha majojo phela lava kota ku vona ku ku ha mati hi lava nga na majojo se ma sungula ku votla after ma 5 days mara i khale ku ri hava mati Botpred Nemetweni inkosi Nemetweni ni tshemba ku va Mopani va kha va swi twa kahle i mani nga ku ya hi vusi lexi ndlaku nga vi na mati hi sweswo swa ku ongeti vatirhi van'wana va na ku tsakela ka ku vona ku vanhu va kuma mati la Giyani kumbe va hava vuswikoti a ni swi tivi kambe n'wina mi hi rhangelaku ma swi lava ku vanhu va le Giyani va kuma mati kumbe a mi swi lavi kumbexani nkarhi wa ku se mi hi byela kahle mi swi lavi ku vanhu va kuma mati kumbe ma swi lava na loko ku ri ka mi swi lavi hi ta kota ku swi tiva hikokwalaho ka yini mi ku a mi swi lavi hi ku ongeti ko va na matirhelo na ku tirha ku vona ku nga vi na lexi fambaka phela loko ku nga ri na mati hambi wo lava ku va muvekisi a Giyani and investor leyi nga ta tisa mintirho ka vana va la Giyani na tindhawu ta le kusuhi a wu nge ti ta vekisisa ku yini ka tindhawu leti nga na mintlhontlho ya mati ku vugevenga ku hava Giyani ku fika kwalano kambe lexi xi nga ta tlherisa muvekisi la i mhaka ya ku hava mati hi ku vukorhokeri va ta tirhisa ku yini ku ri hava mati kumbexani siku rin'wana hi ta kuma nkarhi hi tshama hansi na va Mopani va hi byela kahle vo va na xiphiqo vo ka va nga swi koti kumbe vo ka va nga swi lavi hi ku xin'wana xi kona ka sweswi swinharhu swa endla va nga swi lavi swa endla va ri na swiphiqo swa endla va nga swi koti kumbe va swi lava va ha mali kumbe va swi lavi kumbe va na mali mara va swi tino va ya lunghisa kwihi hi yo mhaka mi ni twa ni ku va hava vuswikoti kumbe va na xiphiqo kumbe a va swi lavi a hi tweni loko mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimise ku yini kusuka kwalano ni amukela Good Enough Mashego ni la ta n'wi vutisa hi timhaka timbirhi ntsena ya ku sungula i ku ongeti ku na vanhu va twalaka va kha va vilerisiwa hi vuwalawala bya masocha ka tindhawu to hambanahambana Gauteng na le Western Cape xana lava va vilelaku va na nenge wo yima hi wona ke loko va fananisiwa na lava a va kha va ku masocha va ta pfuna tlhandla kambirhi yin'wana mhaka leyi ni lava ku vutisa yona kahle le mutini wa ka MKP ku ta hetelela ku tshamisekile na hi ta twa na wena ka 0860002543 a hi ni ka bonke n'wana thimaleka hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ta yimise ku yini ya bonke a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona nangara ku Afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM makombandela khensa swinene ku hi lombe ndleve kwala nga yingisela ri kona la Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na kuma ku audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za timpfula leti a hi ku ti hundzile ti vuye futhi tindhawu to tala ku le kunene timpfula xivutiso ku ta va ku ri ku hikokwalaho ka yini ti va se ka ti na hi n'hweti ya vanyanyankulu hi ku nyanyankulu se hi va ya kha hi langutela se ku sungula xixika kambe hambiswiritano hi amukeleni muhleri wa tipolitiki tatana Good Enough Mashego hi la ku bula na vona hi timhaka leti ya timbirhi ni nga vulavula hi toho timhaka ta masocha lama ma nge ni ku jikajikeni ka tindhawu to hambanahambana a Gauteng va languteriwa ku endla tani na le Western Cape van'wana va nge a va fiki na le a Eastern Cape kambe ke na ku fika ka vona ku na van'wana va tsaka ku na van'wana a va tsaki i mani hi amukela Good Enough hi twa ku lava tsakaka va tsakisa hi yini lava nga tsakiku va khunguvanyisa hi yini Good Enough nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Rapid nhlekani na vayingiseli va Munghana Lonene a khensa swinene Good Enough timhaka ta ku
tisiwa ka masocha emigangeni va lwisana na timhaka ta vugevenga swi beriwe mavoko loko president va kha va vulavula hi swona ka state of the nation address kambe ongeti lava a va ba mavoko le a va yimeli vanhu lava va nge le ku hlanganeni na masocha hala mugangeni hi ku van'wani va na matitwelo yo kumbe vaaki va na matitwelo yo hambana mi le ku voneni ka yini n'wena a ndzi ri Braphet masocha lawa loko a tisiwa i president leswaku swi vulavula presidente a nge fambi a ta tirha la ku tshama ka vona vanhu lava va voneke va ba mavoko le parlamenteni u nga kumi le parliamentary village ya le Cape Town u nge va kumi ka ndhawu ya la ku tshamaka kona vanhu va politiki lava ku ri ti-views le ta vona so i vanhu lava ta fambaka ka tindhawu ta vanhu hinkwavo la ku tshamaka kona vanhu va ku ri van'wana va twisisi ku ri masocha a tirha njhani so hi mhaka leswi voneke tolo vhiki leri loko se ku sungula ku deployiwa ka masocha lawa ku na vanhu va ku tala vo rila i mhaka ya ku ri a ku zanga ku va na nkarhi wa ku vulavurisana na vanhu ku ri va ta byeriwa ku ri masocha a ta tirha njhani hi ku ri ku na swin'wanyana Braphet swivulavulo xa xilungu va ku yi force multiplier leswi vulaka ku ri masocha loko a tirha na maphorisa a fanele a va kona nkarhi wun'wana na wun'wana loko masocha a fika ndhawini a ku laveki swi endleka masocha a famba a ri yexe va ku hayi hi lava ku famba ka hostel yin'wanyana kumbe hi lava ku famba ka ndhawu yin'wanyana i mhaka ku ri a va dyondzisiwanga ku lwisana na vugevenga a va na ti-warrant lava ti khomaka va swi koti ku khoma va na ti-search warrant vanhu lava tivaka ku ri ntirho wa vona yi ku lwela tiko hi ku nghenela ka vanhu so lava byeke mavoko a va fanele va twisisa ku ri leswi swi endliwa swi nga vulavurisiwanga na vanhu a va tivi ku ri masocha ta tirhela kwini ku ri masocha ta va ri koho ku fika rini na ku ri na koho masocha lawa a trayine nini na maphorisa leswaku ku ta tiviwa kahle ku ri leyi u ta endla leswi u ta endla leswi kambe a va vulavurisiwangi njhani good enough a hi va twa phela na loko kwala ka mahungu ka tithelevhixini hinkwaswo swi va kha va kombisa ku hi ku tsakela ka vona a va lava ku ka miganga ya ka vona ku tisiwa masocha a hi va twa va kha va vula va kha va ku hina halena hi tiseleni masocha va ta kota ku a va vula se president va hlamula leswi vaaka va vula swo vaaki ko laveka va tisa swin'wanyana ku ri ka ndlela ya ku lwisana na vugevenga Afrika-Dzonga ku na swilo va ku i community policing forum loko langutaka tindhawu ta ku ri ku riliwa ku ku laveka ku ta masocha i tindhawu ta ku ri loko u famba u nge kumi community policing forum so vanhu va vona ku ri maphorisa ku fanele ku va lava tirhaka loko ku na pongo va fona va ku ku laveka maphorisa kwala loko ku na vanhu va lwa le xikoleni ku laveka maphorisa kwala mara loko kambe vanhu a va endla community policing forum a swi nge endleki ku ri va ta ku byela ku ri ku laveka masocha ku na tindhawu ta ku tala Braphet laha u kumaka ku nga na vugevenga bya ku chavisa ngopfu hayi ku ri swi endleka i masingita swi endleka i mhaka ya ku ri vanhu va kwalaho va na swilo va na system leyi va yi tirhisaka ku fana na tindhawu laha ku tshamaka kona valungu u kuma ku ri ku na ti-community policing forum ku na ti-neighborhood watch so leswaku ri vanhu va ta ku ku lavaka ku ta masocha zama yi lava masocha hi mhaka ku ri i ri vanhu va ntima i kule i nkarhi wa swihlawuhlawu laha i tiveka ku ri a ku laveki ku vulavurisana na maphorisa loko va ku vona vulavula na maphorisa va ku wimpimpi so na sweswi vanhu a va lavi ku vulavula na maphorisa ta ku byela ku ri loko ni byela maphorisa ku ri Braphet kumbe Mashego endle yinini maphorisa a ta byela munhu loyi ku ri ku vulavule mena so loko swi nga lunghi mhaka ya ku fana leyi nga lunghisiwi a ku na socha leri ta swi kotaka ku tola va tsandziwe le DRC masocha laha a ta ngelaka la ti-township va tsandzile le DRC a va swi kotanga ku endla ku DRC ku va na kurhula mara sweswi vanhu va ta ku va tisiwa la ti-township loko va tsandzile DRC va swi kota njhani ku endla la kaya la se a ku fanele ku ndleka yini mi twa miri a va fanele ku vulavurisaniwini a mi voni ku masocha lava nga tisa ku hambana nako van'wani va ri ku tisiwa ka masocha kumbexani eku pfumela ka president ku ri hayi maphorisa a va swi koti ni ta ku byela ku ri va fanele ku endleka ni Braphet ni tsundzuka nkarhi wun'wana ni kha ni vulavurisana na maphorisa ni tirha ni volunteer ka CPF so ndi vulavurisana na maphorisa man'wanyana a ri le police station ni va vutisa hi mhaka ya crime intelligence ku ri kahlekahle vuhlori bya vugevenga vu kona laha ka tindhawu ta vanhu va ntima leswi ndi swi kumeka Braphet ni kuma leswaku Braphet i captain le police station ya le
Giyani kumbe ya le Elim. So u tirha ka crime intelligence loko va ku laveka a famba a ta kuma vanhu lava ta tirhaka na va ta recruiter vanhu va ta pfunaka vanhu lava loko va ku nyikete vumbhoni kumbe va ku nyikete information va kuma 10,000 5,000 Braphet u suka a ta na mavito tsevu ya mavito kumbe khume ra mavito a ku lava vanhu va mela tirhaka na vo vanhu lava a tisaka mavito ya vo i mzala wa yehe in'wana sesi wa yehe in'wana buti wa yehe buti wa yehe va tsare mavito so u ta ka Mashego so Mashego u ta tirha ngopfu a kuma evidence a n'wi nyika Braphet loko a fika leyo va nyika account number ku hayi mali ya source ya mina nge ku byeli ku source ya mina mali ya source ya mina ni ta faka ka account leyi a ya account ya Mashego account ya n'wana sesi wa yehe so leswi ndzi vulaka kwala hi ku ri ku nga laveki masocha ku laveka ku va na crime intelligence ya ku tirha hi ndlela ya kahle ku ri loko va ndzawini va ta recruiter ti-gangster le Rivali kumbe le Eldorado Park munhu la swi kotaka ku va nyika information a kuma mali ndlela a faneke a kuma hayi ku ri loko a va nyiketa information mali kuma hi Mashego ri Mashego i buti wa investigative officer so leswi swi endlekaka sweswi ku ri loko crime intelligence ya hina nga swi koti ku tirha swi vona swa vumbhoni vukola ka madlanga commission ka ad committee ku ri vanhu lava a va xaviwa khale loko ku nga na crime intelligence u nge tivi ku ri i mani la endlaka yini u tshama le kwini phone number ya yini na loko u nga tisi masocha a nga swi koti ku ri na masocha nawo a fana na maphorisa masocha a tirha hi military intelligence maphorisa a tirha crime intelligence so masocha loko wa tisa ka vanhu la ku tshamaka ko vanhu u ku va ta tirha va ta lwisana vugevenga loko va nga na intelligence ya vona va nge swi koti ku tirha ene nawu la Afrika-Dzonga u ri intelligence ya masocha a yi pfumeriwi ku tirha la Afrika-Dzonga yi fanele tirha ka matiko ya le handle se i fike njhani la i mani a nga tiveki sweswo maka swi vulaka Goodenough ku ri i fike laha Braphet i mhaka ya ku ri loko u tsundzuka ndzhaku katsongonyana commissioner wa ku sungula wa Afrika-Dzonga ndzhaku i nkarhi wa Nelson Mandela a ku ri George Fivers a nga swi kota ku byela ku ri mehe ni joyine maphorisa hi 1981 kumbe 1979 ndzi va ka constable ndzi va sergeant ndzi va warrant ndzi va yini fika ni ta va general hi nkarhi leyi ku nghena tatana Thabo Mbeki yi swi vonile ku ri u teke munhu va ku hi Jackie Sillery va mendla commissioner ya maphorisa loko swi mi tsandza Jackie Sillery va teka munhu va ku i reappear va mendla commissioner loko a tsandziwa va teka munhu va ku i Bheki vanhu lava a va zanga va ri va maphorisa a va swi tivi ku ri swi tsandza swi tika njhani ku va ri phorisa u famba u lava vanhu va ta ku zonda vanhu va ta lava na ku tlanga leswi va swi endleke macomrade la Afrika-Dzonga swi endle ku ri loko munhu a ri phorisa a ti vutisa ku ri so swi vula ku ri na loko ni nga tirha ngopfu ni nge heteleli i va commissioner ku ri va commissioner i vanhu va politiki ntsena so leswi swi endle ku ri ka moya wa vona vanhu va nga vi na moya wa ku ri lava ku va maphorisa a tiva ku ri swi nge mi pfuni ku tirha xihatla so leswi ku laveka swi endleka sweswi ku laveka loko se ku nyikiwa ti-position ka maphorisa loko u joyina nyamuntlha u tiva ku ri loko ni nga swi kota ku khoma 100 ya vanhu kumbe 50 ya vanhu ni ta kuma rank ya sergeant loko ni swi kota ku khoma 100 ya vanhu ni ta kuma vuwarrant so leswi swi ta endla ku ri maphorisa a hina a tirha hi xihatla ku nga laveki ku va na masochi ku ri sweswi va lolowa munhu ku ya fana ni khoma ni khomi ni ta va ni ri constable 10 years endzhaku ka 10 years ni ta va ni ri sergeant so ni nge heteleli ni ri commissioner wa maphorisa hi mhaka ku ri i ndlela leyi a va swi endla yo ku sungula hi nkarhi wa Mbeki a va tirha ku ri va teka vakhomiti va fika le so va dlaye moya wa ku tala vanhu va ku tala maphorisa ku tala a ve na mhaka ku lolowa ku ri swa fana swi nge ni pfuni loko ni tirha ngopfu so ku laveka yi tlhelela ndzhaku ka ndlela ya ku endla vuphorisa ku ri loko va ku munhu i commissioner loko u mu languta ta vona timbendlete ta ku byela ku munhu loyi u joyine khale na ku va endle yini na yini na yini ni khomele ntani Goodenough no hundza le mavhengeleni lava loko hi vuya hi ta languta amutini lowa wa MKP kahle ku endla ka yini andaka leswi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM komba ndlela ku haxela wona 2 kusuka studio 1 ile Masingita Mall a Giyani ile hi nga kona swo fetsa mpfula yana yi yima anhlamana loko damu ro fana na rere ra N'wamanungu ri tele ri kha ri khapa hi ndlela yeleyo i mhaka ya ku va mpfula ya ha ri kunene hi ndlela leyi nge kunene ha kona kambe sweswi yana ha ri na nkulukumba Goodenough Mashego
emhleri wa hina wa tipolitiki lava hi nga le ku buleni na vona ka nhlekani lowu eka hi langute ka timhaka timbirhi ta vukona bya masocha ya Afrika-Dzonga eswitandini kwahala a Gauteng ni va voni va kha va ndla vuwalawala hala ya Arifali na va Westbury hi ndlela yaleyo seke xin'wana lexi hi lavaka va vutisa xona i ku tlhe ku va na ku cinca ka vurhangeri aka MKP. Good enough ku endleka yini? Hey Brapet, phela vanhu va ku tala va ta hlamala tiva ku ri MK Party a yi na malembe manharhu, a yi na malembe manharhu, yi na malembe mambirhi na 10 ya tin'hweti 2 years 7 months. Mara sweswi se ku ve na matsala 7 ya vona. Leswi endlekaka laha Brapet a ni tivi kumbe MK Party a yi twisisi vaakatiko va Afrika-Dzonga, a ni ri vurhangeri va MK Party a vuhlawuriwana. So mara sweswi loko u languta ad hoc committee le parlamenteni ya tatana Soweto Kganyane, u vona ku ri vanhu lava va ku ri va vulavula ngopfu, vanhu ku ri va vulavula swilo swa ku ri swi hufile, va fana na tatana Nomvalo, Sibonelo Nomvalo na tatana Sikhosana. So vanhu va ku tala va ta ku byela ku ri ha vona loko u langutele wa tiva ku ri Nomvalo na Sikhosana va ta vutisa ku ri ti hufile. So swi komba ku ri MK Party va tshama hansi va ku hayi vanhu lava tiveka ngopfu se va na popularity, kahle nga teka Nomvalo yi mi endla matsala wa MK Party, swi ta pfuna ku ri na vanhu lava a va nga lavi ku joina MK Party na vo va ta joina MK Party. Swi nge tirhi hi mhaka ku ri Nomvalo i secretary ya ku ri a yi hlawuriwangi, secretary ya ku ri i nyikiwe position leyi. So leswi va ku va swi endla before the election ku ri va ta lungisela market election swi nge tirhi ku ri sweswi a ri matsala wa MK Party u fanele a huma parlamenteni kumbe i nawu wa ku toloveriwa, u fanele a huma parlamenteni a ta tirha ofisini ya MK Party. Leswi vulaka leswaku ku ta va na gap le parlamenteni laha a tirhaka kona sweswi ka ad hoc committee, ku laveka ku va na munhu un'wanyana. Mara kambe loko va vona ku ri loko va lava ku tirhisa leswi ku branda party ya vona, Brapet ni vulavule ngopfu laha ka nongonoko leyi ku ri MK Party vanhu va ku tala va nge yi tekeli enhlokweni ku fika laha vurhangeri va koho vuhlawuriwile hi vanhu. U nga teka munhu Floyd Shivambu, u teke tatana Mnwanga, u teke mani loko vurhangeri vu nga hlawuriwanga vanhu va nge yi tekeli enhlokweni. Ni le ku ti vutiseni good enough ku ri leswiwani swi vula yini hi ku ni mi twa mi kha mi vula ku a va hlawuriwangi hi vanhu, a va hlawuriwangi hi vanhu. Ku ka va nga va hlawuriwangi hi vanhu swi endla yini? Loko u nga hlawuriwanga hi vanhu swi endla ku ri loko u lava ku teka xiboho a wu sunguluka hi mali leswi va ta ku yini, u anakanya ku ri loko ni endla leswi swi ta endla ku ri vanhu va ta ku yini. A ku na vanhu lava u langutaka vona ku ri va ta vulavula swin'wanyana. So i party ya wena leswi ene vurhangeri lebyi ri kona sweswi tata munhu wa ku fana na Tony Leon not Tony Yengeni ku ri u joyine lembe leri hundzeke 2025 se i deputy president wa vanhu. U ti vutisa ku ri u te tolo ku na vanhu lava sunguleke na vandla mara sweswi se ku na munhu un'wana fika tolo se ya deputy president. Leswi swi endla ku ri vanhu va Afrika-Dzonga va ta ku byela ku ri party leyi party ya tatana Jacob Zuma, i party ya Jacob Zuma, i party ya ndyangu wa yena kahle hi mhaka ku ri vanhu va ku fana na n'wana wa yena ku ri sweswi u resignile le parlamenteni va nghenile a nga na ti-numbers ku va ta ku kume mandate letini. So leswi swi vulavula ku ri party leyi Brapet ene ni swi vulavule ngopfu la ku ri i party ya ku ri i ta va yi ri koho as long as tatana Jacob Zuma a hanya. Loko tatana Jacob Zuma a famba MK Party na yo ta famba na yena. I ku ri sweswi a ku na vurhangeri bya kahle va ku ri u ta ku munhu u tiva ku ri ndi laha ni tshamela ka position leyi ndi veke vanhu ni yimele malembe mantlhanu leswaku va ta ni hlawula. I party ya tatana Jacob Zuma vanhu lava rhangaka ka ye vanhu va ku ri lava va rhanga lava a nga laveki va rhanga na va ta famba. Vanhu se va livele na va tatana Khumalo ku ri ku rejistara yena party leyi a ri koho ka MK Party ku ri vanhu va ku tala se va rivalile. So leswi swi komba ku ri a yi party i project leyi, i project hi mhaka leyi sweswi twaka tatana Yengeni a ku va vulavurisana na vurhangeri va ANC va lava ku collapsa mfumo wa le KZN. So ti vutisa ku ri loko va vulavula na ANC ku collapsa mfumo wa le KZN swilo yini va nga vulavula na IFP. So i project ya ku ri va lava ku teka ANC va yi tlherisela ANC a yi ri koho before tatana Cyril Ramaphosa ta yi teka le
conference ya veka la ri koho sweswi. Sweswi mi nga kombisa yi ndlisa swona MKP ku loko ri matsalani general wa huma ka huvo yo endla milawu swi vula ku nomvalo wa suka ka a parliament kuya i mavandla man'wana na politiki u fanele a suka parliament mara ni ri nawu kumbe coaching ya MK party i tsariwa hi voho va nga swi endla ku ri va ku ya hi coaching ya voho ku nga va matsala general na loko ri le parliament ku fana na sweswi va na nawu wa ku ri loko ri president ya vandla nga swi kota ku ri va na membership ya party yin'wanyana ene le close yo leyo i vulavula hi maka Jacob Zuma so va nga swi endla ku ri va ku nomvalo tshama koho le parlamenteni tirha ka ad hoc committee ene ta va matsala general wa vandla ku ri a ni ri prepared loko va ri u matsala general swi vulavula ku ri hi wehe u rhangaka secretariat kahle hayi ku ri hi wehe u khomaka ball pen u tsala u rhanga secretariat ku na vanhu lava tirhaka na wehe kumbe ta vulavula ku ri no a tshama koho kwale ku ri ta kuma salary ya yena nga swi koti ku mi nyika 80,000 90,000 leyi kumaka sweswi loko va ri le so va to tshama se swi vula yini hi tatana Baloyi lava na vo va tikomba ku va susiwe ka xivandla xin'wana lexi va ri ka xoho hambileswi a hi nga kumbexani yima ni nga ku hambileswi a hi nga swi tivi ni ku hambileswi van'wani va nge a va nga swi tivi ku tatana Baloyi a va tirha yini ka MKP ku va se va kha va cincaciciwa swi nga va swi kha swi vula yini ka vumundzuku bya vona ka MKP loko hi tsundzuka ku a va titele na vandla ra vona ri thyiwe xiluva hambileswi na rona ri nga endlangeki nchumu tatana Baloyi me Brapet ntaku i xilungu ku ni disappoint ngopfu hi mhaka ku ri i nkarhi leyi a tirha a ri le Midvalley a swi ri kahle a huma a ta endla xiluva so va ku hayi no endle xiluva u ta swi kota ku tirha na van'wanyana vanhu mara suka a ya le tatana Baloyi mhaka ya ta fana na mhaka ya Makhuvela sweswi a na vandla ra yena a suka teka vandla leyi a famba na ro a nghena ka MK party so sweswi swi twile ku ri u humile parlamenteni u ri u ta endla swin'wanyana a nga tirhile parlamenteni tatana Baloyi a ni twisisi ene i mhaka ku ri loko u hlarile ni ri loko mi languta a vulavula Bongani Baloyi u hlarile so hayi ni twisisi na ya nga tivi kahle u vulavula ku ri no vurhangeri vu ta clarify ku ri kahle ku endleka yini mara a ni tivi a ni na leswi nga swi vulavulaka hi mhaka ya yena na swi twa ku u ni vavisa mbilu na swi twa ku himpela mi tshoveke mbilu hi ku a ndzi tshama ni vulavula na n'wina mi fika la mi nge kambe a hi hetiseleni loko no va ni ri xirho xa kumbe muvhoti wa MKP kumbe xirho xa MKP swilo swi ka swi endlekisa leswiwani mi vona ngeti swirho swa vona va swi tiva swilo leswi nge le ku endlekeni loko no hlawula no va nyika nkarhi sweswi va nga hi byela ku hikokwalaho ka yini ku ri na ku cincacinca loko kumbe swo tiviwa hi vayengeni na president wa vona president Zuma ku endleka yini a ni voni ku ri na president Zuma wa tiva ku endleka yini Brapet ku na mhaka yin'wana na ku yi vulavula ndi ku loko u na kokwana wa wehe Jacob Zuma u tsariwe hi 1942 ka vanhu lava nga tiveki leswi vulavulaka ku ri lembe leri u na 84 ya malembe ni nga ni vulavurisa vanhu loko u na kokwana wa wehe a na 84 ya malembe se mi lava ku driver mi ya Joni u nga pfumela ku ri kokwana wa wehe a driver movha na va ku hayi no ni nge pfumeli ndi ku swilo yina ku hayi phela loko na 84 swi tikomba ku ri na swilo swa ku tala a wu swi tivi kahle ndi ku so swi endleka yini ku ri mi teka vanhu va ku ri va na 84 ya malembe mi va nyiketa mavandla ya politiki ku ri va fambisa mavandla ya politiki loko a endla xiboho xa ku fana na lexi va ta ku no wo tiva ku ri u endla yini ni vulavula leswi Brapet ndi ku a ndzi tshembi ku ri Jacob Zuma wa tiva ku ri u endla yini leswi Jacob Zuma a lavaka ku swi endla kumbe i ku ri ku nga vi ka vurhangeri va MK party ku nga vi na munhu wa ku ri u na support ku nga vi na munhu wa ku ri u tiyile ku nga vi na munhu wa ku ri loko se ku laveka Duduzana ni Duduzana yela a faneleke a khoma MK party ku ya hi ndlela leyi vanhu va vulavulaka hi yona ku ri loko Duduzana fika ku nga vi na munhu wa ta ku hayi
mara me na 100,000 ya vanhu ku ri ku nga vi na munhu la ta fana na Duduzane loko Duduzane a fika ku nga vi na munhu loko Duduzane a hlelela ka MK Party nako a nga kumi leswaku ku na vanhu va ku ri va na matimba ku fana na vo Floyd loko Floyd a ri leyi a wu twana ku ri ku na munhu la ka MK Party ni vona ku ri Jacob Zuma a nga tivi mara u endla legacy ya yehe u lava ku va supreme leader ku ri loko a huma Duduzane u ta nghena a ta qhuba vandla leri and ku nga va na munhu ku ri ta vulavula ku ri men na matimba o ti vutisa sweswi ku ri ku na vo Andile Mcitama ka MK Party Andile tlharihe ngopfu swilo yini va nga endle secretary kumbe va nga endle chief kumbe endle swilo va nga mi nyiki position hi mhaka ku ri va mi tiva kahle ku ri nkarhi leyi a ri ka party ya yehe ya Blackland First a na vanhu lava ku ri va famba na yehe loko mi nyika position ya prominent a nge pfumeli ku ri mundzuku mutata na Duduzane ku so taranga swi nge tirhi so va lava ku ri vanhu lava ku ri va na ti-support vo Mcitama vanhu mani a va nyiki ti-position va nyika lava ku ri va nga swi koti ku khoma va khomelela va tiya ka ti-position leti so nge ku MK Party ya tiva ku ri endla yini Jacob Zuma u tibyela ku ri wa tiva mara leswi a swi tivaka ku ri party leyi endzhaku ka nhlawulo wa 2029 loko swi nga endleka tatana Zuma a ri ko a hanya a ku ta va ku herile a ni voni ku ri swi ta va swi ri ko loko swi nga endla ku ri u ta va nga ri ko a ni voni ku ri MK Party ta va ri ko ri vandla ra politiki ni metri good enough a khensa swinene nkarhi wan'wana ku tiya ku engeta khensa mehe good enough mashekho mhlelo wa politiki lava hi bula na vona va ni tsakisela ku va ku khensa mina i switoko okay se hi gimetini na good enough mashekho matiwa yin'wana mhaka leyi nga kona va ka yini na ku ta mi vutisa na n'we mi nga swirho swa MKP ku mi vona yini hi mhaka leyiwani na timhaka tetiya ta masocha hey mhaka liya ma yi tsundzuka mhaka liya ya khale ka phorisa leriya ri nga khomiwa hikokwalaho ka ku va ku hehliwe leswaku ri tsarise vanhu ka mindzindzakhombo ivi kusuka kwalano ri hoxa xandla ka ku dlawa ka voho ivi ri hetelela ri ya koxa mali liya nketani liya yi le ku kuleni namuntlha a ku ya khoto munhu wa vo 11 heyi kumbexana ku fanele ku cinciwa timhaka ta mindzindzakhombo laha ku langutiwa ku loko va ku tsarisa tanihi ka ndzindzakhombo wo karhi loko va ku tsarisa va sungula va kuma mpfumelelo eka wehe va ku tsarisaka ku himpela wa pfumela ku va ku tsarisa na a ni tivi a mi voni kumbexani na sweswo swi ta pfuna vutomi lebyi nge le ku hanyweni wo kuma ku sweswi munhu le ku jikajikeni un'wana wa kha wa n'wi sondolota ku mara leti ku vike hi sondolotiwa mara leti ti nga fambeki kasi hi ta kuma ma swi twisisa swilo leswi ni vulaka swona mi nga kuma sweswi kwala movheni yaloyo un'wana kwala tlhelo oho mara leti loko no jikisela movha hala ni pfukile ndava na yaleyo hi languta ni twa ku matitwele ya n'wina hi va ka yina nomboro hi leyi 0860 002543 timinete nharhu ntsena yi se ba awara ya n'we mahungu ya misava na bongi n'wana timanuleke ntshama ma rhumela marito ya n'we ka 0657443911 tatana musiwa Patrick Terra Lekota va ta heleketiwa ndlini ya vona yo hetelela ku hela loko ka vhiki ku nga mundzuku laya a Free State hi ndlela yeleyo se ntirho wa ku va tsundzuka wu le ku yeni mahlweni namuntlha kusuka a Free State hi ndlela yeleyo laha ku languteriwaka na ku va ta masalelo ya vona heta hindza hi le kerekeni ivi loko ya suka kerekeni hi leswiya ya fambisa xisweswo ku ya fika kwele va ya ku koho kumbe ku ya fika le a kaya ra vona hi ndlela yaleyo se a ni tivi ku n'wemeri yini a hi tweneni loko ri na n'wana mingiseri hi twa ku hi angula kwini ni hleka ni mi amukeleli ka khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhuluku ku ya fika ra vuntlhanu ai a ri dzintinani sorry ai kambe hambiswiritano mingisero Munghana FM a hi mi tweneni loko hi vuya mahungwini ya misava ya awara ya n'we nhlekani lowu 0860002543 hi ta kota ku twa ku n'we mi angula mi ku yini timhaka leta ndzindzakhombo leti kuma ke jikajika kwala va kha va ku ya mara letiwani kumbexana ku fanele ku langutiwa ku ciciwa swin'wana kumbe na hemba bravo
bravo n'wana wa vangiseri va hina vakulu swinene la a Mpumalanga la i vanhu va i DJ tlhelo n'wana Bindu bravo un'wana wa lava loko go tshika hi ye bush hi nge vuyi hi ra xigugu a swi koteki hi ndlela yaleyo se kambe swi ri tani awara yan'we henhla ka nhloko hi kumeni mahungu ya misava kusuka kona loko hi vuya mahungu ya misava se ni ta pfulela ntsika ku ya fika kwele ka awara ya mbirhi mahungu ya misava hi lawa na Bongi n'wam'wanati Maluleke ya Bongi eka Malamulele eka Mhinga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makomba Ndlela Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM Makomba Ndlela nongonoko eka MK ku nga tshamiseka ntsena loko wu pfumeleka conference va ya khoma conference va hlawula vurhangeri bya vandla lera MK na xoko swi nga tshamiseka mara loko ya famba ka fambisiwa hi leswi va fambisaka swona na Jacob Zuma swa ku nkarhi wun'wana na wun'wanyana ku khipa munhu va faka munhu van'wana va n'wi faka munhu va n'wi humesa va n'wi faka va humesa ku nga tshamiseki nchumu manjhe ku swa ku tshembeka ku vhele vandla ro a rafa Bishile Budpeti na Ncindani Budpeti masocha ani mavoni ya ndla xihoxo va le ku tlineni ka Joni va le ku tlineni ka Joni Budpeti hi ndlela yin'wana ya kahle swinene hi ndlela yin'wana Budpeti ya xiyimo xa le henhla hi vula Joni yi ta sala yi basini yi ri kahle Budpeti hikwalaho ka masocha lama ya nga jikajikaku laha inkomu Budpeti Hlekana Lonene Budpeti xiphiqo xa mati xi Mopani hinkwayo leswi hi kuma kahle ku Mopani district a yi na capacity ende Mopani yo water authority ka Lepelle so the issue that pipe ta 250 main line a ti tiva va khale bya khale hi xitalo ku tsandzeka ku replace skill na tifitara ti nga kota sweswi a va yi tivi kahle the main line ya kona so na ti-technical leti va nga thola na xikhomberi xa voho a va tivi nchumu town planning a va yi tivi mepe a va wu tivi so technical hinkwayo a yi tivi nchumu the buck stop with the district mayor so Pule Shai himself wa hi file because he's clueless kumbe team leyi nga yi khoma a yi voni hinkwayo va Babs Mlangeni ya Geni Mdluli kwala makhaba Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM Makomba Ndlela Tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela ku haxela wona hi Xitsonga xa nhlawulo ku sungula khesile n'wina mi nga kota ku rhumela ti-voice notes ti hi xikombiso xa kahle xa ku mi le ku fambeni na hina mi le ku hi yingiseleni mi hi tisela timhaka hi ku hambanahambana i Mopani hinkwawo okay loko ve i Mopani hinkwawo swi vula ku swi khumba timasipala letiwana ta ntlhanu a ndzi tshama ni va twa a ni ngoma swi vona loko u languta a Tzaneen xikombiso masipala wa Tzaneen ku na lomuya switandini le Mpfungwe le ka doroba ani na swi tiva ku va le ku kaya ka yina laya kambe a ni tshembi ku va kaya na le ndzeni ka doroba ma swi twisisa leswi ni vulaka swona swi fanele Phalaburu handle ka sweswi se ku nga nghenela mhaka ya mikhukhula yi fika yi kavanyeta a ni tshembi ku kaya na vanhu lava nga le dorobeni ku fana na le Hoedspruit a Maruleni a ni tshembi ku kaya ku ngo ti kayakayela kwahalaya va Swikororo kwahalaya na va ma swi twisisi a ni tshembi ku edorobeni va se a Giyani phela na ko laha hi vulavulaka kona mi ngo ka mi nga swi lavi mara hi le dorobeni
ya kumbexana loko va kha va kayakaya ku va ku ti kayakayela kwahala ka hina kwahala va khakhala va ndindani va yini kambe na kwala dorobeni la dorobeni ku hela masiku ya mune vanhu va ri hava mati 0860002543 nongonoko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makombandlela. Se ni kombela hi dzika veka yini mhaka yihi kumbe yihi leyi taku na yona mi nga papamali dzikani mi swi hleketa ku vanhu lava nga mi yingisela hi vanhu ntsene van'wani va dyondzeke ku mi tlula van'wani va tlharihe ku mi tlula van'wani a va tivi nchumu van'wani va tiva ngopfu se a hi ngeneni wo sungula hi loyi nhleka Hi, Botpete Njani. hi pfukele ngovo Ni vulavula na Ken Balo Makombandlela. Ni lava ku vulavula hi leyi ya mindzindzakhombo leyi. Ni lava ku tatisa ka vonele ra n'wina. Mina hi mavonele ma mina ni twa nga ku a swi ta pfuna loko a va ku loko munhu a tsarisiwa a ku fanele ku va yena a ya ku a ya tisayinela a famba na loyi a n'wi tsarisaka. Hikuva masiku lama hambi munhu o tshuka a ku i ku kumele ntirho loko o tshuka a ku laveka nambara ya pasi swa kanakanisa Botpete. Swa kanakanisa hikuva a ha tiyi hikuva a ni loko se munhu a dlawa i dlaya lava nga va yena se nge hi swi tivi ku i phephe kwini hambi ku ri munhu loyi mi tshamaka swin'we tani hi nuna na nsati loko mo tshuka nkarhi wun'wani swa tinambara ta mapasi mi kuma swi nga fambi kahle wa hleketelela hambi o ku kombela nambara ku ni kombela i ni nyika nambara ya pasi papa n'wana i ta lava ku ta tivisisa ku and then ni ku nyika nambara ya pasi swi ndlise ku yini hikuva sweswi ni vulavulaka na n'wina mi ta kuma ku ni na maxaka lama mi kuma ku a hi pfuxelani a ni tshama ni kombela na mugayi ka vona kumbe va ni nyika xinkwa mara mi kuma ku ni kona ka mindzindzakhombo ya vona ni swi tokote hi ku lova ka papa mina sweswo ku na vanhu lava no va tiva a ni nga va tivi lava vo tala ni nga va tiva hikuva va lava death certificate va nga tsarisa papa mina ku va ta kota ku va va claima timali leti ti nga vangiki na xiave na ku va hi endla nkosi wolowo ma swi vona se loko ni swi loko mi va nyika death certificate a va ha vuyangi va ku mali leyi hi ya claima yona hi leyi a va vuyangi ende loko wo va vutisa va ta ku byela ku n'hweti na n'hweti a hi hakela ti-premiums hi mali ya hina ma swi vona se loko ni swi langutini ingaku swi olova ngopfu va ndla ku swi olova ngopfu ku va i tsarisa munhu hi mhaka ku loko ni teka nambara ni ku hi leyi mi tsarisa Botpete a va lava ta mi tiva ku mi tshama kwini mi ndlise ku yini mi na swikweleti kumbe a mi na swikweleti as long as ni va nyike ti-particulars ta right hi n'wina va to mi teka va mi tsarisa so loko a vonda ku swi va na security nyana loko munhu a fane a ku tirha ID ntamba ya yena ku va ku laveka na yena hikuva ka swin'wana swiyenge mi ta kuma loko laha ku laveka ku pasi a va nge swi lavi ku ni tirhisa pasi ra munhu un'wana ku fana le ka traffic department loko swi fika laha ku laveka ku pasi va lava munhu a ya na pasi ra yena loko no fanele ni tlhelela movha wa n'wina as long as phepha leri ni tshaku ni ya tlhelela hi rona ri na ID copy ya n'wina laya va ta lava n'wina hi xiviri ni le ka mindzindzakhombo loko vo ndlisa sweswo a hi ta pona kuve n'we mapfa mi swi hleketa ku un'wana a nga va mi tsarisini na swi hleketa Botpete na swi hleketa ketseni vutovini nkomo 0860002543 hi endla njhani va ka hina hi endla njhani loko ka xiyimo xa mixakolo xa ndzindzakhombo mi ni tsarisile kasi me ni nga yi lava mali ya mina loko mo ka mi nga yi yisi ka hina ku ve mi ni tsarisini yala njhani a ni tivi no vula ku ni nga yi lava a hi amukela nin'wana mi yingiserile loyi nhlekani 0860002543 nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani Nhlekani Botpete ayi meni na mahali na ku ta vulavula hi mati la na mahali la na mahali a hi na mati masiku hinkwawo ku xavisiwa mati hi tilori ku famba tilori to xavisa mati hi karhele a ha na mali a ha na nchumu ANC leswi hi ndlela ku swona hi ha tikeriwa kahle a hi na mati loko mu ku a mi na mati mi vula yini mi vula mati
ni vula so ku fana na vanhu lava nga na loyi a nga ni byela ku hamati Giyani i te ku na masiku ya mune ku ri hamati se n'wina loko mi ku hamati mi vula yini yo mhaka ni kha ni mi vutisa sweswo ni vula ku a ku na mati masiku hinkwawo a ku na mati na mahali ku sukusela rini kusukela tin'hweti timbirhi hinkwato ka kumi mati a hi kumi mati hambi mo vutisa n'wana wa kwala la mahali a hi kumi mati wo hlupheka hina wo xava mati ku xavisiwa mati hi tilori laniwa hina hi na mati ku ve okay a hi sunguriseni lava mukhanselara wa n'wina va ri yini mikhanselara wa hina na ku hi cheka nga hi cheka hambi ho vulavula ka hina ku mati ya kwini i hi byela ku mati ya tata masiku hinkwawo va ku byela ku mati ya tata ya ta va kona mara a ya kona wo fa hi tora sweswiwani vula yi na ku sweswiwa u kangetela tindzhaka tiyendlu a hi na mati a hi na nchumu ya ni tshemba hi ta va kuma va ta ze va ta va mupani no lava ku hi va vitana siku rin'wana hi ta tshama hi vutisa ku i va mani va nga na mati i va mani va nga ha mati a mupani hi kota ku twa ku kahle kahle xiphiqo xa vo yini hala dorobeni hala valungu hala vo twanana va endla swa ku tilori ti va dilivhela mati haleni na mahale haleniwa ku xavisiwa mati ku na tilori leti jikajikaku la na mahale va xavisa mati hina hi karhi hi twa hi tori a hi na ha ri na mali masiku hinkwawo wo xava tin'hweti timbirhi hinkwato a hi na mali he vana ni mi twile mani ni mi twile mani ni mi twile hi ta hi sala ndzhaku ni khensile mani mina inkomo hi yaleyo mhaka yi va ka yini ma va twa mani ve rila hi nawu loko ze ku hundza a ni tivi loko ku no ka ni nga wu twisisi nawu loko ze ku hundza masiku mambirhi ku nga ri na mati ku fanele ku va kha ku tisiwa ti-water tank ka tindhawu to hambanahambana tete ti khumbekaka ku tirha mati hi leswi ni tivaka swona kambe vanhu lava va tiseriwi ti-water tank ku tiseriwa mati lama vanhu va nga ta xava a na mahali and loko mo lava ku i va mani vinyi va ti-water tank leti kama n'wani mi kuma ku hi va lava va fanele va tisa mati kumbe hi va lava va fanele va vona ku mati ya ta na mahali vona lava va xavisaka lava ti-water tank va ma kuma kwini xitoko xa vona va xi kuma kwihi yes a hi amukeleni un'wana mingiseri hi twa ku ye angula kwini kambe hi nga siya ka yena kumbexana hi sungula ni hundza hi le mavhengeleni muhumelerisi wa mina a nga se vaviseka manani a hi hundzeni laha hi ta vuya yisa mahlweni ka leswi banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela namuntlha i siku ra ku 13 ne ni le ku voneni vanhu lava nga le ku hindahindeni la a ni nga swi twisisi ku endleka yini a ni le molweni no ka ni nga swi tivi ku va lo chayisa kumbe ku endleka yini va ngo hindahinda hi laha va tikomba ku va holile lava holaka ti 15 va holile namuntlha hi ti 13 hi mhaka ku ti 15 sonto lexi ni vava kwani se vulavula ku hana wun'we wa ti 15 a ni hlamulaka namuntlha a ni tivi ku va minicha ku yini kambe a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi hi twa ku yi angula kwini nhlekani ahee minjhani bothat vota mina hi pfukile hi nga vona papa hi pfukini mi vulavula na Ngoveni Judas kusuka a Boxahuku bothat a ni kombela ni na xikombelo ka lava va nga na magaliyoni ku ri va ta na magaliyoni ya vona va khurha police station ya Saselamani ku akiwa rivala ra mitlangu laha nchumu lowa wu le ku hi pfuneni ka nchumu bothat nchumu lowa wa police station ya a wu le ku hi pfuneni bothat va magaliyoni a va susi muako lowa kumbe ku va satellite ya Malamulele bothat kumbe xani hi nga kota ku pfuneka i police station ya njhani ya vhene yin'we i police station ya njhani ya mulavisisi wun'we wa milandzu i police station ya njhani ya maphorisa mambirhi xitichi hinkwaswo lava va ku va kha va tirha kwala i police station ya njhani ya ku loko u ku mani u ni bini ku rhanga wa maphorisa va ku luya vhele u hanyisa swona khale a va ba luya wo swi amukela i police station ya njhani yaleyo
a hi hlayisekangi Saselamani Botpet ni kombela van'wamabindzu va magalioni hi khuraxi lexiya hi endla rivala ra mitlangu hi ya hi ya tilola kona tanihi vaaki laya a ni ri Saselamani police station yi le tlhelo ka stadium mi lava va na rivala ra mitlangu rin'wana ku ri ku na stadium ku ya tlhelo ka police station le stadium swa masipala hi fanele hi rhanga hi buka loko hi lava ku nghena swa milawu laha hi ta hamba hi ya tilola kona hi tsutsumatsutsuma na vakhegulu va hina va tsutsumatsutsuma va tilola vo ngo tshama va khomiwa hi vusinda le va tshamini makaya va ya tilola ko a ku pfuni nchumu sorry ku vula leswi va ta khomela va xiphorisa lahaya a hi pfuneki hi nchumu Botpet ku hava lexi kele ku hi pfunela a hi pfuneki hi nchumu emlandza a hi sunguriseni mina vumbhoni n'wina ku na vhene yin'we mina vumbhoni bya ku na vhene yin'we muhaxi mina vumbhoni bya ku hi shift ku va ku na maphorisa mambirhi mi va juma Botpet kumbe loko ya n'wina mi ta kuma se ku ri rin'we mi no va na lati ni kuma mambirhi mi va juma vanhu lava Botpet mativa chavisa Botpet swa chavisa hi ya ka Malamulele police station va fika va hi byela ku mi huma kwihi hi ku hi huma Maviligwe va ku mi hindza Saselamani mi ka hala na why mi nga yangi le mi ya endla kona hi ku mi phorisa rin'we ri ku rova roxe laha ma swi twisisa ene swa endla ingaku vo khola va ka Malamulele a vele ku yi kholeleni Botpet ko va timhaka ta ku va tiva ku ri na police station tilayini ta ka Malamulele ti lehi ngopfu yi za fika na le xikotirini layini yi ku yi lava ku tsariwa ti-affidavit no lava ku va bisiwa swigandzu vanhu va lava mi ta kuma ku 80% yi huma tlhaveni leyi a yi fanele yi pfuniwa Saselamani ma swi tivisa loko mi nghena Botpet ka Saselamani police station mi lava ku lava affidavit va ta mi nyika yin'we va ku ene ha mi vona fambani mi ya fotocopa mi vuyisa leyin'wana hi ta nyika van'wana va ti fotocopela ha mi vona mi nga tsutsumi na yona swona tiphorisa ri nyika ku affidavit ni tsutsuma ni ya le handle ni ya ti fotocopela affidavit ni ku mi ni ti fotocopeli va ku a wa mi endla mo talanya mi ta hi siyela na swona ku vula vo maphorisa futhi veri swilo va siyela vhenda va ya thoya ndo maphepha mo endla ti-affidavit va ya thoya ndo loko va lava swin'wana na swin'wana va ya thoya ndo va ku a swi seta va ha chumbe le Saselamani a Saselamani vo va na swibamu na uniform va ha chumu vanhu valava va ha na chumu xo tirha xa xitirhisiwa va ha chumu va ha na ti-van ku na betiri yin'we yi tirhaku ya movha ya susiwa yi vekiwa ka vhene leyi a tsutsuma ya endla swin'wana a vuya va ku heyi lomba betiri liya wena a yi teka luya wun'wana ya tsutsuma ya khoma xin'wana xigevenga loko va mi yimela yena betiri yi susiwa a ku tsakisi nchumu laha va swi tiva na sweswi va swi tiva va ngheni va angula loko ve mhaka leyi a hi yona nyana yo saseka nyana leyi mi hi vonaka ku mara Botpet ni kombe ku vutisa n'wana hi ya ku poteni ka milandzu as a cop leyinene ni fika ni byeriwa ku a hi fambi u ya hi komba xigevenga xa kona loko ni tlhela mi ni khomiwa ni tshamisiwa le jitendeni le hi ku vhene ya ko yi rhwala maphorisa mambirhi hi vuya hi ri thuna loyi ni nga n'wi khomisa hi ri kwihi andzeni ka vhene ku ve a ni fanele mi ni tshama kahle na maphorisa leyi ni ri kahle ni ri comfortable xigevenga lexi loko hi fika hi chichiwa le loko va ku setana mi ta pfula case mhani se hi vuyi na n'wina hi rivalelanile a ni hi fambi ndlela leya ku ya ku hi vulavula ku wa ku n'wi khomisa hi rivalelanile loko hi fika laha si ma swi vona a ku kahle Saselamani nghenelelani leswi ku tata station commander se va nyitwa va Saselamani ha biwo a hi endliwa swilo hinkwaswo Saselamani no kombela muhaxi wa mina nghenelela na mi tshemba laha ku nghena ku Botpet swilo swa endleka ni mi twini Bottom ni mi twini hey yala ku dlaya ku ri ku ri vela yi pfuni Brigadier Mashava va maphorisa ya Limpopo a hi mi tweneni mi ri yini hi timhaka ta le Saselamani ve ri Saselamani swantswa mi vitana Van Roy ta khulela laha swi suka swi leswiya i muyingiseri ha mina kamba hi twini ku vayingiseri va ri yini 0860002543 nhlaka Ai kala njani papa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile akhenza vonani lungisani leswi poto mina
timani xiyanimoya mi nge titwi ka radio mi kha mi vulavula haleni swi endla ku mi hlwela na ku vulavula hikuva ma twa hi nga ri swi le ku hlweleni kwaleyo se timani xiyanimoya ivi mi tlakusa rito mi vulavula na vayingiseri a hi mi twenini tlakusani rito mi vulavula na vayingiseri ni mi yingiserini so leswi hi kamberi khalanga sayitini ra mina ni munhu loyi a kumeka ku a ri la xilungwini ende ku na maxaka ya mehe lava navelaka ku ri siku rin'wana loko xikwembu xi va sungulokilenyani ya va heleketa tindlwini ta vona ta makumu so na va tsarisa ku ri loko se siku ro fikile loko ni ya claim mali ya kota ku pfuna ku ri a ni tshamile na mali ya ku ta kota ku ya kaya loko mali ya fikile ni kota ku khandziya hi yona ni ya kaya ni chela petroli ni ta ya ni ya kaya ni ya kuseni kasi ku na vona lava va nga sweswi va nga le ku tengeni va lava ku endla manyala a mhaka ya ku va tsarisa se mina ni na ku khalanga hikokwalaho ku ri swa hambana ku lavi ni endlela ku pfuna ni va tsarisela ku ri at least ni va ni ri koho eka siku relero ku ni kota ku kuma mali ya ku ni kota ku khandziya ni ya kaya no swi tiva kalanga n'wina mi va tsariseli ku va ta vekiwa kahle n'wina kumbe mi ta hoxa xandla ka ku vekiwa ka vona n'wina mi va tsarisela ku mi ta kota ku kuma mali yo khandziya xitsongo xexi nga ta xi kuma khalanga xikulu lexi tirhaka swa mali ya i ku va ni kota ku khandziya ni ya kaya mara leyi salaka na yi heleketa emutini lowu ku nga humelela khombo relero I think ku ve na ti-case ta 3 laha ni nga endla sweswo ekaya vanhu lava a ni va tsarisile va humelela hi khombo relero ni khandziya hi yoho leswi va ku sele ni swi heleketa kwale kumbe ni vona ku ri mabaketinyana ma swi koti ni xava wona ni heleketa kambe matitwele ya n'wina hi lava va vonaka kongeti va tibindurisile hi so hi why khalanga ni ri nawu a wu tirhi ka vova lava because I mean a hi ndlela ya ku ri evutomi bya munhu byi precious ngopfu ka xikwembu ku ri ni nga byi teka hi mhaka ku ni lava mali ya ku ni tifumisa mina n'wini so lexi ni vulaka xona lexi ni twisaka xiswona khalanga i ku ri nawu a wu tirhi ehenhleni ka vona nawu wu tirhi inkomu khalanga ni khenseni mi le kwihi laha mi nga kona mativa a ni tivi ku mi pfa mi nga twali ni byeleni ku mi le hofisini mi le masin'wini ni mi twa kahle kumbe rini kombo to mina khensa hlayisekani 0860002543 makumembiri nkaye minete ntsena kupila wona ya khume nharhu nakona mi twa makhama vulavula makhama ta na min'wangulo ya n'we hi ku hambanahambana ka yona a hi mi twenini mingisero mina nomboro hi leyi 0860002543 hi ndlela yo yeleyo ni vula ku loko i kuma ku i tswarisiwini i nandzu kumbe loko i tsarisiwa loyi a ku tsarisaka i fanele tata ku byela a khalanga ni ku tsarisini wena kumbe a nga ku byeli naswona loko ku byela i nga n'wi byela ku khansele nga ni tsarisi un'wana i teka mali liya a kota ku vuya hi yona a ta va xiphemu xa ku vekiwa ka wehe a nga ku tsarisi swi bihile sweswo eyi i mukona wa xinyayi leyi wu tsema hala na hala nomboro hi leyi 0860002543 un'wana miyingiseri loyi nhlekani hi nga si yaka miyingiseri a hi sungula ni ya twa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va ya yimise ku yini muhumelerisi sa kha sungula ku tivisa kohlekotlo yo dya yini nkulukumbolo a yini ni ya twa ku mahungu ya misava awara ya mbirhi ya ta yimise ku yini nhlekani hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani na khalanga Pat Mathebula wa ka munghana lonene fm komba ndlela miyingisero mene xiphemu xa vumbirhi lexi a nangonaka hi ku tisela wona twi kusuka amasingita mona hi le giyani nhlekani lowu ku na mpfula la ni nga kona ya kha ya na yixa yi na yixa mara vanhu va mbale tijesi a ku titimeli ku na mpfula kambe vanhu va mbale tijesi ku katsa na muhumelerisi wa mehe la tintambyini i mbale jesi
a ni tivi swi vula ku yini swi vula ku loko vuvabyi va vona mapapa na mpfula i xirhami a ku le ku tikeni loko kakahisa kambe vanhu hi sungula hi ya mahlweni hi dzika va ka hina timhaka hi teto hi vulavulaka hi tona wena hi byeli ku leti hi talaka hi tona hi tihi kambe hi nga papamali a hi sunguleni leyo mingiseri nhlekani njhani papa hi pfukile hi ngo vona hi pfukile no lava ku khumbanyana yale ya mindzindzakhombo a hi papa loko timhaka letiwani ta mindzindzakhombo kumbe ndlela ya ku seketelana hi timhaka ta macheleni yi sukelanyana le ndzhaku leyi and loko yi sungula yi languteka yi languta vumunhu na ku languta ku mindyangu ya tikeriwa vanhu va kota ku seketelana emindyangwini ku nkosi loko wu va kona wu va wu ri karhi wu khumba swirho swo karhi swa mindyangu ku ya hi ku munhu u va a ri karhi a tirhisa ku yini lomu a nga kona and ku veka mali a hi leswi swi olovaka so ku lo fika ku va na laha vumunhu byi sungulaka ku nyamalalanyana swi sungula ku langutiwa onge emabindzu loko ho swi languta Bootpet a ku ri na nkarhi lowu a swi langutiwa ni kuma va ri karhi ku tlangatlangiwa swa tigrozana yini ku ri loko ku ri na mikosi yo karhi loyi i nga n'wi tsarisa yi kota ku yisa groza yo karhi i fana na switsongonyana leswi nga ta va i tlhele na swona leswi a swi languteka ku hi leswi a swi fanele swi va xiswona na le ka mindzindzakhombo ku loko munhu a tsarisa wun'wani na loko ku ri ku a nga swi tivi ku u n'wi tsarisile mara wena u nga n'wi tsarisa a wu fanele u swi tiva ku ri xikongomelo xa ku va ni n'wi tsarisile a ku ri ku languteka ku na mina ni kota ku va na xiave aka loko o tshuka a fambile hi ku swilo a swi ringani emindyangwini kambe ku nga vi ndlela ya ku va vanhu va ti vuyerisa na ku ti fumisa ku nga vi ndlela ya ku va vanhu va fikelela eka xiyimo lexiya xa ku se swi langutaka onge emabindzu laha vanhu va langutaka na un'wana ku onge wa hlwela ku famba ku ni kota ku vuyeriwa so mina loko ku ri ku a ni lava ku languta ku maybe loko ku ri ku a ku ri na xitshunxo lexi a xi fanele xi kumbe xinawana lexi a xi fanele xi nghena a ni ta ku a ku vi xinawana xa ku a ku vi tiphesente to karhi whether is 10% kumbe 20% leyi yi lavaka ku ri loko u n'wi tsarisile munhu yaloye tisa bank account ya munhu yaloye ku ri na loko ku ri ku wena hi wexe i ta vuyeriwa mara tiphesente to karhi ta mali leyi nga ta vuyeriwa hi yona automatically ti ya aka muti walowo leswi vulaka ku ri va ndyangu va na direct access ya ku va kota ku tirhisa mali leyi yi nga nghena aka akhawunti kumbe ya mufi loko ku ri ku ya nghena loko ku ri ku ta va lovile ku endlela ku ri swi nga hazi swi lava ku munhu a ya humesa mali nkarhi wun'wani vanhu va tikeriwa hi ku nkarhi walowo nghenaka munhu i nga ri swikweletini swo karhi se yi languta yena a nga ha languti leswi a lavi ku va a kumeka a karhi a pfuna hi swona leswi swi va ku swi bihile swinene Bootpet a ni swi lava ku hi ya mahlweni kambe riqingho ra n'wina ri kahle muyingiseri wa mina a ni lava ku mi vutisa swin'wana kambe riqingho ro ri nga ri ku kahle kambe hambi swo tani khensile tlhelo rero mi nga ta na rona inkomo a hi tweneni mun'wana muyingiseri 0860002543 a na ha lava ku vutisa ku kasi loyi a va ku a kha hakela i mani I mean se hikokwalaho ka yini se ni fanele ni lawuriwa loko ni a ni ri xikongomelokulu i timhaka teteta ku ni lava ku yisa ndyelo khaleni ka khaleni a ve ri a va yisa ndyelo ya ku komba ku loko ku ri na nkosi va yisa rihlelo kumbe yini sweswo va yisaka ku swi ya pfuneta kwale ku nga na nkosi kambe a hi amukeli n'wana mingiseri hi loyi ni hlekani ahee khalanga minjhani buti wa mina hi pfukile minjhani n'wena a hi pfukile akhenso mina mavonelo ma mina khalanga hi ku ya hi mina mina hambi maxaka ma mina mo ni tsarisa ku ri va endla yini hi mali liya a ni na problem na swona as long va nga ni dlayi a ni na problem a ni ngo kambe van'wani ve ri swa vava ku hakela hi makwavo ku se loko ku hakela we tshama yi ri na rihanyo lerinene wa ya mahlweni va tikisela
loko i kha i hakela a ni ku ta vuyeriwa wena ni ku twa wena ku vava loko kha i hakela loko ni lova hambi wo yi teka loko ku ri ku le Joni i fanele a ni lahla a Limpopo u teka mali leyi ya ni lahla ku ri i endla yini yona mani voni ku ri problem ni nga va na problem leyi ku wo tsarisa xaka ra mina i tlhe i dlaya i tlhela ta kuma xin'wana so loko munhu se marito man'wani loko munhu a tsarisa munhu yana ni mahlweni a nga yisi a ni hi hakela ku why hi fanele hi va na problem a ni ha yena nga ni dlaya mandlele mo kuma mali ma tele as long u nga dlayanga a wu onhangi nchumu wo tidyela mali ya wena yi va yi ri ya mani kasi mali leya ya wena yi hakelaka ya wehe hakelaka a ya luya a nga fa ya wehe hakelaka hikuva swi tiva ku loko i hakela loko chaka ra wena ri lova ta ya yi kuma ku i endla yini hi yona swi lava wena kambe i nga n'wi hetisi i nga n'wi hetisi na mina i nga ni hetisi mina maxaka ma mina loko ku ri ku ma ni twa sweswi a va ta teka ID number ya mina va ni tsarisa loko ni fa va yi dya va nga ni hetisi va ta va pfuke hi n'wini a na problem na swona a ni ta va va nga ni dlayanga mkhalanga ni mi twini makwavo na kesa a ni pele a wu n'wi dlayanga munhu ri yo fika se loko ri fikile munhu a ndla yini un'wana mi yingiserile nhlekani Hayi njani? hi pfukile sesi mi njhani Hi pfukile. Okay. Ndakula ku tivula esikala vetu. inkomo sesi wa mina Insurance swa hlupha ngopfu. Leswi experience ka ku famba na mina. Vanhu va swi kota ku va tsarisa munhu ka insurance mara va heta va nga n'wi pfuni loko se a lovile. Ene swi va problem. Yikulu ngopfu swi vanga na rivengo especially ka vanhu va rixaka. So swa ti-insurance swi vanga rivengo hi mhaka ya yini sesi wa mina a ni ngo mina hi mani hakela mali yi humini ni dili ya mina a ni ri se n'wina mi vilerisa hi yini hi fanele hi zonda na hi mhaka yini xivilela i ku loko se munhu a yo tlema ni a nga ha lavi ku pfuneta ka munhu loyi a nga n'wi tsarisa ma swona so kasi a nga ha swi lavi ya yena mali hayi a swi endliwi sweswo loko u tsarisa munhu u fanekele u n'wi tsarisa ku va khala ta n'wi pfuna ku loko a nga ha ri kona misaveni u kota ku fikelela ku a lahliwa kahle swi saseka swona hambi u humesela hayi ku loko se swi endla nga ku i bindzu u tsarisa munhu u tlhela u lava na death certificate ivi mali yi huma swa vava because ni swi experience-ile yi tloka va tshama kusuhani na mina ku ri family munhu a tlha a phaka mara n'wina mi vilerisa n'wina mi vaviwa yini ndzi vaviwa hi ku loko munhu mi tsarisa ti-insurance a hi pfuneni vana vo ka nga humesi hinkwayo a hi ali i ya n'wina ma swi twisisa swi kahle ku u pfuna hayi ku u dya u tlhela u heta u buma a swi kahle leswiya mara a ni ri sesi wa mina na mitwa kambe va nga ri vona va nga rifu se mhaka yikulu a ku nga ri twanani sesi mhaka yikulu a ku nga ri ku munhu loyi va nga n'wi tsarisa a fambi mhaka yikulu a ku ri ku loko o tshuka a fambile loko va ni hakela ni ta kota ku ya hetisa lwangu leriya ri xotaku le kaya hayi se swi vula ku business sweswo ka ha ri ku pfuna munhu kasi hi tsarisela yini okay ku tsariseriwa ku pfuna kumbe ku tsariseriwa ku tipfuna hayi u fanele u tsarisela ku pfuna munhu loyi a nga lova ku ta kota ku n'wi lahla swi ta tseka laha swi nga fikeleliku okay amen se na sweswiwani ma ha kotelani ka sesi mina ku mi byetisi n'wini a swi ni khomangi kahle because na sweswiwani van'wana va le ku swi endleni va byele papa mina ku va va tsarisile se ni va byele ni va hlamula ni ku this time ni nge yi kumi lembe va nga ta famba hi ku ya mhana mini swoni kumbe leyi na loko mi hi pfuna eka switwisisi se leswi nga ku loko mi ku mi nge yi kumi mi ta va tsona in death certificate ya a ni ya va phaka ni xihundzi va tlhela va nga byeli hina vana va vona so swi komba ku va swi endla business phela Nemetri. What serious for the insurance? Batho ese sina mitwa mi swi vulavula hi mbilu mi tlhe mi vula ku swa hlupha swa ti-insurance especially loko vo teka advantage mi ri vana mi ta rila mihloti mi ta va na rivengo rikulu ngopfu Nemetri wa mina
Ai 0860002543 ntoma humelerisa ku kuna vanhu vo tala va lava ku hoxa xandla a ni tivi va lava ku hoxa xandla ka yima ka kambe nghena enhlekani Khalanga Mzombeli. edzombeli hi nga vona papa Mzombeli Khalanga mvulavula na Mavutani la Brete. enkomo mavutani Ni mingiseri lonkulu ntirha la a North West. Ni yingisela ngopfu nongonoko wa n'wina. Masa Khalanga ni la ku vulavula hi le ya masocha lama nga yisiwa le Joni. Khalanga problem leyi nga kona i ku ri vanhu lava va tshamaka le va swi tiva ku ri swigevenga leswi va hluphaka va mani. So van'wani va vona va chava ku vula ku ri swigevenga leswi va hluphaka va mani mhaka ku ri i vavanuna va vona i vabuti wa vona i tindzisani ta vona. Nto un'wana loko va n'wi vutisa va n'wi interview hi loko a ku phela sweswi va tise va skit scope and honor. So swi vula ku ri se wa swi lemuka manjheni ku ri manjheni se rifu ri le nyangweni hi mhaka ku ri lava loko i ya va ta ku kula ndzeni ivi humesa xibamu va nge negotiate va xi teka kulu va ri veka nyameni. So nkingha hi yona leyo leyi se yi nga kona manjheni vona ku ku lumaniwa mehe hi meno ku lula ku ri ma hi masocha ya lava yini whereas loko ku vulavuriwa hi masocha vanhu va ba mavoko va ku vugevenga byi ta hela. So nkarhi lowu hinkwawo lowu a va karhi va tiva ku ri swigevenga leswi va hluphaka i va mani ku endlakala yini va nga koti ku ri va nga swi vulavula va nga swi vulavula mhaka va tiva ku ri va ku ngheneni emathadeni. So mina lexi a ni nga va advise-aku xona ku ri i nkarhi sweswi wa ku ri va byela masocha lama maphorisa ku ri swigevenga leswi va mani va pfuna swigevenga leswi va swi teka va swi yisa swi ya tshama jele swi kota ku huma swi karhi swi dya vuswa hi mhaka ku ri loko masocha ya swi landza ivi va fika va lwa na masocha va fili. ene tlhelo rin'wana leri mi taku na rona buti wa mina leri ri kombaku kahle ku mi swi hlekete kahle mhaka leyi ku munhu a swi nge koteki ku vanhu lava va kha va rila hi vugevenga jikijiki se va rila hi timfanelo ta vona ku ve masocha lama loko va tala xikongomelo i ku lava ku ta ringeta ku pfuna vona ku vugevenga leswi swi vula ku na leswi va va ku va kha va xi tiva ku na leswi va va ku va kha va xi chava. Ene Khalanga swa vava ku ri xigevenga loko xi ta ka wena munhu a xi na hleketi timfanelo leti wena ti hleketaka sweswi. Loko a ta ka wena i ta ku tekeni lexi a xi lavaka a nga ku vavisa a va vona na le ti-TV va karhi va va dlayetela njhani va dlayana njhani swigevenga leswi dlaya vanhu njhani swo voniwa mara ku ya hi ntiyiso a ku ri va te va lava mpfuno wa ku ri vugevenga byi hela. So ku te tlhelo rin'wana ra ku ri va pfuniwa ku ri vugevenga byi hela then swigevenga swi khomiwa swi yiwa jele. So lexi nga kona va fanekele va xi endla sweswi vanhu lava vaaki va kona laha ku nga na problem yaleyo a va fanekele va teka information va yi nyika masocha na maphorisa swigevenga leswi hinkwaswo leswi phutsiwa xa nghena jele then masocha ya suka va kota ku hanya kahle. Mara loko vo ka va nga vuli tate xivulavuri lexi nga vulavula xi ku va tise va skit scope and donor ku ya ku veni mathata manjeni nkingha ya ku fikeni kwalano. So va rila hi mhaka ku ri vanhu lava va endlaka vugevenga lebyi va va tiva vanhu lava a swi ku va tivi Khalanga va va tiva. A ku na ku ri vugevenga a ku na munhu loyi a sukaka a Limpopo a ya fika a nghena ndhawini i suka Limpopo ya North West a tindza Mafikeng i fika nghena Mafikeng yi endla vugevenga i nga tivi munhu i nga tivi nchumu a swi kotakali. So va tiva kahle ku ri swigevenga leswi hluphaka vanhu swi xavisaka ti-drugs ku endliwa i va mani they know very well. So xilo lexi va fanekele va xi endla ku ri va teka information va yi nyika masocha na maphorisa ku ri masocha lama ya tirha ya heta a huma a famba swigevenga swi phutsiwa swi ya nghena jele swi tshama jele simple as it. Ku endla tani va ta va save na mahanyo ya vona na mahanyo ya swigevenga lawa ku ri va tshama va karhi va hanya. Loko va ka va nga endli tani maka swigevenga sweswi ni nga vona hi leswi swa ti-catch in transit Khalanga vanhu lava swilo leswi va swi endlaka loko va fika loko va ku humelela maphorisa va le va duvulana na maphorisa. So ku komba ku ri a va tinyikeli va tiva xilo lexi va xi endlaka that is why va duvula na maphorisa a ke ri nge loko ku ri endla vugevenga byebyo loko fika maphorisa va khome swibama u fanekele surrender i badlama hansi va ku khome ya jele. So ku komba ku ri a va la ku khomiwa va lwisana na maphorisa va duvula maphorisa va dlama that is why maphorisa ya duvula threat. So swilo leswi va fanekele va swi endla sweswi ku ri va teka information va yi nyika maphorisa va yi nyika masocha lamaya swigevenga leswi swi phutsiwa swi ya jele ni hleketa ku ri mathada ya vona a ta hela. Handle ka ku endla tani va le mathadeni lava vona a va tlangi lava. Nemetwini but na khetsa swinene buti wa mina va le mathadeni kusuka la a vukoni vupheriwa North West
laha va nga kona muyingiseri wa hina va ri vo muyingiseri nkulu a Northwest ku na n'wana lawa ku va kaneta a ri Northwest a ku hi vona lonkulu hi mina a hi amukeleni n'wana muyingiseri loyi nhlekani aye good pet minjani buti wa mina hi pfukeni n'wina minjhani pfukeni a khensa good pet na ku ri ya masocha leyiwani ya lava nga le ku rireni good pet a hi vaaki so swigevenga sweswo a swi vona ku xinkwa xi nge vi kona se va nga za va hi thyakisa mavito hina hi right a va ti masocha a va tirhi ntirho wa vona va twa ku ndlala a yi vati ndlala good pet se vo tumbela hi ku i vaakatiko i vaakatiko a hi vaakatiko hi ku kahle ngopfu a va tirhi ntirho wa vona loko va dlaya va dlaya se n'wina ma tsakisiwa hi rifu ra un'wana makwenu mara a ni tsakisi hi rifu ni tsakisa hi ku rhula misaveni na mina loko va lava ku dlela hi vona va humesa swibamu a ku swi vona ku tlula ku famba swona ndlela yi ta nghena na mitwa inkombo tati inkombo ta mina leswi a swi vula ku muyingiseri lowu swi fana kotlo kumbe kwatsa na leswi hi nga tshama hi hlangana na swona kwala ka Afrika wa vulavula ku tshame ku nghena vanhu la ka Afrika wa vulavula va ku kalanga hina hi na xirilo mina i xirilo xa yini hi na xirilo loko hi lava tivhene ka malamulelo hi tikumi maphorisa va le ku heleketeni ka vanhu lavawani va ku tumbuluka India lava va nga le ku loko va chayisa se hi swi languta hi tihlo rero ro hayi swi ta njhani ku tivhene ti tsutsuma na vanhu vambirhi ti tshika rixaka endzhaku ka vulavisisi hi ya kuma ku hayi lava va fonaka va rila hi sweswo hi va lava a va tlhakisa tivhene leti vanhu a va tlhakisa vakulukumba lava la patwini se a ka ha tirheki se va tumbela hi sweswo se na sweswiwani swi nga endleka ku ri maendlelo wolawa muyingiseri a vulavulaka hi wona kambe hambiswiritano a hi tweni ku we angula ku yini muyingiseri wa mina nomboro yaleyo ya ntolovelo 0860 002543 ni le ku khenseni swinene nseketelo lowu mi nge le ku hi kombeni wona a hi yeni mahlweni nhlekani nhlekani budpet a hi papa hi pfukile hayi ni hlangana nyathi la Belfardini inkomo nyathi nandi ku a hi languteni liya America na Afrika-Dzonga vuxaka lebyi nga kona loko ni tsundzuka kahle lembe leri nga hela ku hlongoriwe ambassador ya hina hi mhaka ya ku khomenta hi swa tipolitiki ta le America hi leswi namuntlha swi vuye hi vo ambassador ya America hi leyi na yo se yi vulavula tin'wanyana hi ku tsan'wa etikhoto ta la Afrika-Dzonga ku loko xiyimo lexi xi te ta kasi i mani loyi a nga na mpfumelelo wa ku loko swilo a swi vona swi nga fambi kahle a hefemula kumbe a vulavula hi ku phela kambe a ni ngo muambassador loyi wa le America la Afrika-Dzonga u se a angurile u se a komberile na ku rivaleriwa a ku fanele a tama a ha hlongoriwa na hambi a endle sweswo ke loko hi languta ku lava ka hina a va kombelangi ku rivaleriwa loko va byeriwe ku tlherisa marito ya wena ni ngo ka ni nga tsundzuki kahle budpet ku nga masiku nyana mhaka leyi endlekini mara a swi nga fikangi kwalani ka ku a nga ze a longhisiwa swidzumba va ku famba ku u vulavula matitwele ya yena hi ku vona leswi swi nga hi xiswoho ka mfumo wa Mnumzane Trump mara namuntlha the same ambassador ene swa ya swiwese because loko a ze a tsan'wa tikhoto ta tiko munhu yaloye kambe swi va swi ri kahle ku vula ku i lo tsan'wa tikhoto kumbe a hi fanele rito leri hi ri tirhisa i ku i nyaje tikhoto
hiko a ni ngo ku tsan'wa phela swi vula ku a ni tivi mi ta ni pfuna ku tsan'wa a swi vuli ku vetitana khoto a ngati se ndo vula ku leswi matirhelo ya nawu inyajeti court okay kumbe matirhelo ya nawu wa tiko matirhelo ya nawu wa tiko se a ni voni ku a fanekele a nghenelelini hi ku ka leswi a vula so a khomenta ka so hi leswi nga riki kona swa ku na valungu lava dlayeteriwaka la South Africa va tekeriwaka na swa vona misava na everything se a ku wa yimele nhlamulo nga yi kumi a va yi kumi leswi kombaka kahle swa ku hi ku twisisa ka mehe ko va nyimpi leyi namuntlha yi vonaka yi nga yingerisaki misava laha se va tlhelaka va ya kombela munumzana Putin ku hi kombela oyili for 30 days a ku nga vi mhaka ngopfu ya ku ku na leswi nga kona i mhaka ya BRICS hi ku komisa hikuva BRICS yi aka swintshwa leswi nkarhi wun'wani matiko ma ta kota ku tiyimela ma ti fuma ma nga dipendi ka tiko ro karhi ma nga vi ma nga vi xiphazaxopo xa tiko ro karhi hi ku swin'wana na swin'wana hi fanekele hi tshama loko dola ya Amerika yi yehla na hela se ha vabya hi ku rhandi ya he yi tsanile a ni tiyisi ngopfu loko dolara yi entshemula hina hi khoma hi mukhuhlwana i rhandi ya hina yaleyo hi le kule ngopfu na sweswo se BRICS yi ta na swa kahle ene nkulukumba Trump i wa swi vona that is why nyimpi leyi nga le Iran hambiloko yo yima liya i ta sungula tiko rin'wana leri nga na vuxaka leri nga ndzeni ka BRICS ku komba ku BRICS nga yi mahlweni hi marito man'wana hi nghene ka rhavi ra xivuyevuye hi lexi rhendze vutanini hi nge humi a ku na ndlela yin'wana Bupheta mara leswi mina ni ta ku nkarhi wun'wanyani hi xi voniwa vurhangeri bya tiko kumbe vurhangeri bya matiko lama ngopfungopfu a va tiva leswaku va nge hanyi handle ka America a va voni ndlela yin'wanyana ya ku va na swo karhi leswi na vovini va ti endlelaka swona a ni la ku yima ngopfu na vona munumzana Malema mara ku na leswi nkarhi wun'wana loko a swi vula swin'wanyani swa hanya sweswi namuntlha swi hi baki ku veni i ncini lexi xi ndlaku ku amela ku yima na vona no vula ku a no la ku twakala nga ku no va seketela mara kambe marito ya vona va nga tshama ni vula ku loko ku ve ku na marito lama ma seketelaka hikokwalaho ka yini mi nga vuli ku mi ni seketela marito ya tatani Malema loko va ku swi hundza mi nga swi vekelangi qualifying statement hikokwalaho ka yini hi mhaka ku a ni la ku twakala nga ku ni nghenelela swa tipolitiki swi mi onhela yini a ndzi rin'wana to swi twa ku hayi nkulukumba leswi ri i membara why le a ni membara ni twisisa ngopfu loko munhu a vulavula swa kahle ni ku hayi i tiyisini nkulukumba se yo yaleyo nje a ni ku loko a ku lo yingiseriwa ngopfu jale loko ri ri karhi ri tana ku South Africa a yi tiyimeli yi nga dipendi ka matiko ya ku fana na va America leswi hi nga na BRICS hi nga swi kota hi ku matiko lama hi nga na vuxaka na wona mana swa kahle mana oil ya le namuntlha ku lweliwaka se leswi vulaku a hi ta hanya ku nga ri na reason ya ku loko vo va ri tinyimpini le na hi faneke hi va tinyimpini to lokunene loko munumzana Trump va vula marito ya ku loko oil yi tlakuka America ya benefit but the same time ta kombela ka Russia ku pfuna hi oil se maswana ku hi landzelela vanhu lava tivaka ku lava nga tiveki ku vo va ya kwini instead ya ku hi khomelela ka leswi hi nga na swona na yo platinum na gold na everything
matiko ya ku fana na va Nigeria nga va na vuxaka na wo va na oil ya ku tala leswi vulaku loko a program leyi a va loyi sungula khale va yi endlini tanihiloko van'wani va vula ni tshemba South Africa yi nga ta va na problem ngopfu namuntlha mara hi ta va na ntlimbo lowukulu ngopfu swinene Middle East yo ka yi nga heli mi vona ongeti loko mi kha mi hetisela mi vona ongeti swi nga teka nkarhi wo leha ku yi fika makumu mhaka leyi le Middle East hi ku vona ka n'wina ya loko Congress ya America ku va yo yi tekaka xiboho xa ku yi n'wi susa nkulukumba luya mara loko swi nga fikangi kwalani nyimpi leyi a yi nge heli hi ku a yi vangangi hi vona yi vange Netanyahu loyi a lavaki ku matiko hinkwawo lama nga Middle East ma va hansi ka vona so a hi nkulukumba Netanyahu lava vongo lava ku timhaka ta tinyimpi ti tshama ti ri kona ku nga langutiwi leswi vo va hehliwaku hi swona le ka vona ku nga vi na nkarhi wa ku ya langutiwa ku phela a ri kusuhi no tenga nkulukumba loyi swi nga ha langutiwi sweswo ku langutiwa ku heyi hi le nyimpini ya na tona hi swona swa fikelela kwalani hambi ku ri Mnumzane Trump hi ku ya hi nawu wa matiko swi tele leswi a nga hehliwaka hi swoho ka tinyimpi leti nga humelela eGaza na Israel ku hi vona va supplyaka matlhari ya ku tala so namuntlha va tikume va nghenelele ka nyimpi leyi va ri voho a hi nyimpi ya vona mara se ti vuya hi voho ene swi nga tshika loko vo ka va nga ngheneleli matiko a hi tivi swa ku wahi ku matiko lama ma nga kona sweswi ma vonaka ma ri na hambi ni ta ku mo chava kumbe mo xixima mavonele ya President Trump hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano khensile swinene papa hlayisekani ku hela ka vhiki lokunene ku dya ku engeta inkom vafambisi sweswo mingiseri wa mina hi ndlela yoyoleyo ku lo sala tiseka tingani ku va hi gimeta nongonoko lowu a hi hlanganeni nakambe na nongonoko lowu vhiki leri tako hi ta kha hi mi tisela wona thwikwana kusuka studio 1 amasingita mall kambe ke a wu humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula la a ni famba na Sunduza wa ka Minga mahungu ya misava ya ta landzela na vonge n'wanati Maluleke andzaka mahungu walawo mi ta nghena xikan'wekan'we ka nongonoko dzumba la mina i nongonoko lowu nga tata hi rito ra Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani handle ka sweswo mbana ku hela ka vhiki lokunene mi hlayiseka mina ni khalanga Pat Mathebula tata Etshwane Pheli Soshana Marabi Mams katsanale makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele hawo